don't forget to subscribe and help the channel get to 170,000 subs. Welcome to Mavenza TV. It's the Petro Premiership. London Pirates 1, Mamelodi Sundowns 2. I'm joined by Chwaka Parks. Chwaka Parks. Oh, tate, kuzo, yeboye, matwe. Oh, tate, kuzo, oh, yeboye, matwe. Oh, kante, ke masada wana kante. Kimako kante ke masanta wana kante kimako jate ko yeboye mando jate ko yeboye mando Lanang Shaiwe Sundowns, Yo Shawe Kesashi, Lanang Shaiwe Sundawana, Yo Shaiwe Kesashi, Sandawana pa bashalwa kimakhosi ngendlela bakhula ngakhona ukhila namhlanje ukhila ngendlela akhula ngakhona namhlanje ama-interview I know uzayebhala khona hospital ungafisa uthi bokudlala i-Kaizer Chiefs kodwa anyway angibabonga ukuthi bathenga amatikiti bazo-enjoya entertainment football yabona abasayazi nashurena lento kodwa injabulo ibuzwa namanje ngabe esikhodini I blame my management to move a game arena balethela kuloma bavukuvula labathakathi la sizofela sizolimala emzini wenye indoda ukwenze sijabula kanjani ngoba bayithakatha le FNB batshontsha namaqanda nangifuthi ukutshontsha amaqanda kulo uphethe nespice mina ngatshontsha amaqanda abolile siza nespice nalamaqawoso wabo lawo ayanuka spice esana spice endoda ungathi mawushayiwe amaqanda wethu wena spice mina ngithanda le ngoma bewuqeda uqala ngayo mawuqala lento za uthi kanqe ishayiwe iSundowns hey kanqe ngoshayiwe Chiefs spice sana nakhona uzoboshwa Robinson usaphethe fake spice hoy khona uRobinson akathatha ama action fake marinator yabo njengoba marinatiwe namuhla so le spice this sayo marinator bese ngothenga esikhulu shaka le pocket shaka pocket manje kanjani keep spice mara came in mafethu ngohlabza kumnandi phela i-team ya 1937 ihlala imnandi iku-position 1 idliwe but i-position 1 iyaroka and then kukhona umuntu wokuthema kuwina isikhukhuni wamuva from position 3 wa position 4 makuzowina omunye uzomuva position 4 uzogcina ephuma top 8 watch the space ikhona inkinga ezayo angeke ngibuyele la uyabona umfazi ndoda umfazi wasoloko umshela kakhulu akakaniwe phela lo muntu kodwa usekhuluma abafazi akazi namalobolo ukuthini ake sibuyele la
ngikhumbuleni bafowethu igame angibonke abalandeli ukuma all out even kwi Wednesday bezokweseka abadlali bezobonisa uthando le-football eMzansi i-football cha isithathwa very serious ngithi-ke igame yanamhlanje oboku do or die vele bengangishilo nangithamana ngisho ngithi if i-Orlando Pirates Football Club ifuna ukuthatha i-Betway igame negame ayithathe serious like a cup final but into eyenze namhlanje yokuthi ithole ama-chances more than our Sundowns ibe sithole punishment ukuthi idliwe kumele baye kwi-dressing room bayo-workshopa baye lamabhola awanyuswayo babheka ukuthi imistake ikuphi kodwa ke nayi imessage to the Orlando Pirates management to the coach and assistant coach swallow your pride uMakgopa uyadingeka ku starting lineup remember uMakgopa umdlali we-national team ngizocela nje umlinde nje kancane ukhila uMakgopa umdlali we-national team uMbuthuma is a grooming striker akakabi nama-cap angakanani ku-national team official awukwazi ukuhlalisa umuntu onama-cap we-national team ngomdlali osamgroom umele uMakgopa afundise uMbuthuma ukuthi i-defense uyipressurize kanjani uyabona amakhono uyabona manje Sundowns thank God mayibona uMakgopa engakho hayi nina nje thank God Sundowns yazi Sundowns basesidle kangaphi ngoMakgopa angikhulumi ngento efana phela ukhila ibhola kalazi kwazi ukhayisa ubalazi ngoba uyamazi uMakgopa ephuma Mr. Chwaka usakhumbula uthi ufuna ngikufundise ingoma yabontomkayisi hayi yemahlanyeni lapho hayila hayi yemahlanyeni hayila mina akaye emahlanyeni ngifuna amahlanyeni hayila mina ngifuna ngifuna amahlanyeni ngifuna amahlanyeni ngifuna amahlanyeni hayila lalela phela shima kukutshana imina kuphela umuntu lalela lenkumashoyo imina kuphela othathe isitsonga kwi-football ngaqona lenkumashoyo ingoma zami lezo engiyikhompozile ngenza yonke into lalela asibuyele egemini ngoba ngiphazamisile ungiphazamisile ngoba kuyona bafowethu ngibonge uRonwen Williams ukhona i-save ayenzile that save if beke yamlahla bukubhedile that save ayishayile ilikule Mbuthuma Ntwana ama-chances mawathola punish opponent deal with them please deal with them ungabi ne-fear deal with them it's better we miss the polls than ukuthi ama-chances abe soft Maswanganye Ntwana sikuthatha la kuMessi wethu mangabe izinto ziso enza simple job akekho umuntu ongakuthanda eSouth Africa wonke umuntu uhlele kuthanda enze nje into esimple mfana namkhiphu Maswanganye angena imina imesha kabiko anukhumbula phela ukhumbula phela thina bese ama-host laba besibanikeza ukuthi nabo bakhulume ngendlela ba-free party i-freedom sebeyayi-misuse ya kumele umuntu uma ngabe yabona si-analyze kulungile asilwi mfowethu mangilwa ngabe sokugijima imoshari mina mangilwa umuntu akaphili mangilwa lana siya amajosi Mapagania ayibonaneni Saturday Mapagania labo Mapagania ayibonaneni e-arena ngoba besike sigodini sabathakathi asihambanga kahle la kulesigodi sabathakathi kuseNazareth kulahlekelwe yizinto kuseNazareth